Salah, tolong. Bao tiền luôn rồi. Tolong. Apa? Tolong. Dalam bilang. So video ni ta theklong lo ni phanang sen bang ta du inke ladda ka theklong itum kar bp inut thesere ke jor kar bp phan inut paro ko bunit a kind of insult ason hadi langrop ason mane kupi sang ji bi thek pona inut thesere ke jor chot footpath long street long lason ke jor chot sar pile mate sar pi marle nang kupil nang klemun po lason ason se ang thege theklong la dak hai asi it's condemnable neta condemn lo bang jogo bune no la son an bang ke claim klidet nang ji polo mate kang ton da do la dak lam juno slang da lang use do ko pipi ma pula ta phrang nang par ju pola pen komantu lo la so incident do ko son lo ko pie join lo kar beng long long ma mate along a break a district long lo la tanang than pola pen ko so dim long vek lo la so incident do komantu lo tanang than pola pen hala so parok mate hala so munit phan action en unji mai tum punishment piunji ma pulote yes piunji ko solo ma phrang than po asige cheng bang ke la so incident komantu lo do la pen konar lo do pulote la pen la victim itum kar bp amen ko pilo pulote kareng rong pharpi puala pine thesere ke jordun bang la sarpi mar le itum kar bp amen bang ke kareng rong pharpi pu she is from Golaghat district 26 Dwar Bagori constituency halaso area long si market do asosa halaso market long si la so incident ke do nigi chini tengte patumi that means 24th of November ani si la so a ghotona ke do apor ke adablom si ke do puala pine victim matela KBP rong pharpi alang kining jeteng ke sabsang pajuban Dimen kay kareng harpi sabarang tiar na ket pokela pulon di adap hedi ni le pa prang lo homsa chujordon lo mate chujordon lo anke hithom ben koi chupudun lo ba ha moni bang thepli pen koi ba jalo anke ni ta jak pen ke ska phoben sko thai ang un e pusni di pudun he ni dikla ame ki pudu ma ba nang ani si hang ma keng da sakang lo ping pam ta warkang lo ingela so ghotna ke do veke kopi porlo polote ke nam ki jorhut ni ki theklong mate video long chini tengte itum kar bp la kareng rong pharpi alang bange thesere si jorun dun jathe orange la pen banana la dak video long ta itum theklong ni dak theklong tengte de luthe la pen pimplam la si jordun inke hala dak hala sumunit bange wang lo amat orange nang nam phansi ke bang dak video long ning je tengte he orange nam phan wang lo amat la itum kar bp dukani la vendor pusi punang po lage actually ke vendor pe ninut customer ang bong de la negotiation price negotiation mate la ador chiun elam pen si la so alam dokok mate amunit bange aggressive that mane ekdom pin ta sak pirai re that pu pipilo sak la phrang na than po so phrang la incident hut ko pilo che plang la chini nang sot incident hu la so minute bange parok bange dam lo customer dukan long dam lo amat orange char dam lo amat itum kar bp bang thanun he dukani bang thanun lo ke thompen 20 rupees nang jipu inkoi pen si jordun tho ke thompen amat hala sumunit bang ke sika pho an si encho nang ji la ne ong lo amat 15 rupees nang pichori pujar le amat la dukani bang pudon lo la ane na pirun e ning oi dari itum da paikari ban la an pen si ke ban sika pho si ke ban inge siga pho alen e pul de ko son polam le ta son ning jelo amore muni bang aning thi hak ponlo amat tangka ta pu war te gang chor e lole lo kela pu lam junu sining je somuni the no le nai kela la son selang slang te use that lo dak inge pin orange la heta hala dak war dak de mane pu ke war aning thi pen unte ke sap po made ke theng po son si theklong lo hala dak te bok te rai kar bi muni tum da do ni chini teng la video graphic kuri tum bange kar bi tum apen te bok tarai muni do ave puson te la somunit amuni na men chin lang he he is not known properly amuni na men chin lang sita la somunit bangjok ta ave puson te ar dep ta hailo mate ajata claim hailo somunit la an aggressive ove pen se chinki ekdom ke war ta ni tum thailong ji dak po war der la an claim ma si claim le denang ji polo la an aggressive lata women phan inut sarpi mar phan
la an ke chok si jok chero lage itum accept si uni we disapprove lage disapprove lo itum hin penta itum la condemn lo la an ke claim nang ni polo jong si munit tum abi person la sumunit ajata claim tu haji polo ingke phit la so sar pimar apini bucket la haida sak pidak dak dat la solam victim mata me thang ji than la ji bari koi ba ja lo kan ni ta ka pen ke ska phoben sko tha yang un e pusin ni pu dun he ni kila ame ki pu du ma ba nang ani si hang ma keng da sak kang lo ping payment war kang lo lang la sumunit ke note customer I understand customer akemi khaino ta dudo sita la an access laga limit cross dalo la an ke dam nang ne bangyok ta arul an ke exception e nang jong si nam tungte ador so olupute nam ni denon along break dam ro mate nang nam ni denon nang nam ta nam po aro nang hormu ta phaino pil lang alang tuma product sa phaino pilang la ansu tagali la alang tuma pini assets pusi bunang pohedi assets son si tumi nap nang kok pola pini bucket la ta sak pirai ra det pu la an koson se courage du kok lo sumunit koson si la an claim haidet lo are nang customer lo choro nang la an sakrai rai det nang la han war fit det war chor det la an nang right sabi la an right sabi bangok la an claim silong le customer te sia limit do okay nang asap so argument do ko lo ador so ong lo jar lo ma pon pe det nang ni nang hormu di nang hormu chibi no ni nam ni nang hormu nang ni we don't want la son an ning jeun sita nang aggressive nang ekdom orange ke war pit honang sak pi rai re det la son an ke lage a limit cross der lo la pen slang te use lage chok chip pikhang jang lo lage condemn vek nang ji lage exception e tu kalima la pen non la sumunit phan ku pilo claim nang ponte solution ku pilo du pulote lago isige la dake insult ta theglong la dak itum karbi aphan insult la son le mane lang ro pason lo mane kiduk tum ku pilo nang claim thek pol hai tribal tum la son ason sidak ke theglong a gesture meme la sumunit ni puji la sumunit psychological problem do mane anger problem do la pen bangjok phana sarpimar darpin bangjok phana thenghai mate theng daji chok daji la an ta dam una sumunit munit abi person da sumunit la anta dam jui da hai for just la pini ador so chera joini are nang ning dog de pur namni denon ador so pur namni denon lo prek dam jino sita nang la an claim nang nimati kalima ining kang mi la an ke inke non solution go pilo polote solution legal context pe nega prek hala aphe nang than po la so prang lang non solution banke ladake isi asomunit phanyong si asap so insai se jar je potela mofita la son hala dagi tum kar bi ke do tum phan son claim data inke la golaghat district long de la kar beng long pen golaghat district border dung arong mate hala dak saburain ti pu arong do hala so saburain ti pu arong si ahem do la pini kareng rong pharpi la victim bang ahem hai asi hala dak do kar bi tum hanta isi humiliation son lo isi therak me son lo inke la somuni non la son claim da lo mo pita kaprek akar bi pi phanta la somuni who knows kalima mo pita la son da claim to deta hai mate la ansu se aggressive ta hai la somuni mate theng deta hai chok deta hai adapt deta hai la an da claim deta hai la si bisar mate isi complain isi an ba ke la somuni phan ki pi kenang sol lo itum kar bi hin pen hada ga do akar bi tum phansini pulo mate chi support zero nang pang ton hada kar bi pudet kali lo di tum kar bi lo na ho do kar bi da kar bi selo galima we have to think in that way so I think si tum ma thanang ji ha hada kar bi tum ne nogao kar bi ha golaghat district kar bi le son banke we should not kuson lo discriminate la son banke heno pusini puji inke lada ke claim nang ji banke non banke solution isi banke hala dak town committee du dumati town committee phan isi complaint pinang po di je la son la sumunit phan isi nang litum sorry dia sita jat sita chahang nang ji la an banke aggressive on la an banke chokchi aso alam punang ji bu ala dak punon kalite la somunit arong ni da dak do tumi chini te bok terai tum konat ma hem chini da ji ha tuma rong sar dui ji la gambura pu do madi headman hala dak dam pen thanang pe la son itum phan la son ai claim sak pi dak la son pot asi la hai nang chinam pinang ji at least la son ani pun di lange jongsi legal context pen jongsi tum dam pulote vandalism bupu hai english pen ke la so property damage a case long ta wang ji alang
property thepi kali sita hai stela sakraira der la son mati aru alang slang si use mane lam juno di under section 294 asumuni 3 months an jail donan kok thai mane fine pinang ji yong si tumne FIR lodge dam police station long polote lagi legal context bang sine than la son ta claim uni tum yong si ning hang polote kali polote alame typically है एकदम crime एकदम आके थे आने गली है हाला सो अंदा नि तुम था दाम ते हेनु है सोन बजे तुम कार बी फान से एकदम अखाइ नु नै पुलो थ कम्युनिटी हेनु असम लंग दो कार बी तुम जे हेनु ला आने नंग पुपे बदे ला सोन आने पुपे है असी हाला अंदा तुम दामंग ने अतिमा तुम ता असम लंग जुदो गली मा ला सोन असमी समुनि बोन ने चिनी टेंग थे most probably असमी समुनि दा सोन ने अलाम निंजे कार जुलोंग लांगा तुन ला पेन ता है असी हाला अंदा दामंग ने है एकदम मुनिट पा थी लॉट थला सोन अन क्राइम है गली में अला एग्रेसिव ओ स्लैंग यूज सपोर्ट बैंक के लांग चोक चिल पेन साक पिराय रे साक पिदाक डाक ला अन बैंक के लगे चोकचे ला अन के तुम एक्सेप्शन ए हला फान एटलीस्ट ला सुमुने ला वेंडलिज्म फान अलांग प्रॉपर्टी पर डैमेज ला सो फान तालांग फान वी कैन लॉन्च एन एफआईआर कली पुलोते आला दाक चिंकी दाम नंग पो है अमुनित पान चिंकी दाम नंग पो अहेम दाम नंग पो मते ला रोंग सर तुम दाम मते गामबुरा फान पुपेन लाहाय हरमु के फाइनो पीपट आजाद पर लाहाय पत्ता तुम रिकवरी उन माने तांका सिस्टमे फाइनेंशियली पुनो हेदी ला तांका पुनो मते ला हरमु नंग पचे नाम पीफान ला सन आन के एटलीस्ट क्लेम नंग जी पुसिनी पुजी एकदम पुलिस केस ला आन ले पादो दे देत सिता है कलीमा ला पेन लाके इसी निंगदुक में मेलो माने कपरे के डिस्ट्रिक्ट लोंस दो lapen karbitum ma dugo la dukane do tumle la high street long to walong do tumle puson isi nang lang ro son ta isi ang thek dak ta isi gesture son la son da sab su thek long hai dak jong si lang dam et pulute lapen ne isi tuning ri do thu dak hala kareng rong par pi phan puji banke hala dak do kaprek itum karbitum phere de dang ne mate दुकान बी बेदेत लसन क्लेम मंगनी लसन कस्टमर के में खाइनो दुजी लताई तुम चीनी मते बुजी नंग सट लाहे मार्केटिंग अलाम दो लाहे ताजी लाहे दा पांगे एमबीए पढ़ी तुम के लाहे कपड़े का चैप्टर से पढ़ी कोसन सी कस्टमर हैंडल नहीं मा दी कस्टमर हैंडलिंग लाहे पे ने चैप्टर दो लसी लाहे हलाहे लोंग सी वांगजी योंग सी तुम लांगदाम पुलो ते लसी कस्टमर के में खाइनो दुजी योंग सी लसन पुडेट लो बा अनिंग थी हैक लो लसन पुपट ni pini pen dukan ma sebi bilo ingpu ma sing pupelo ni lahai jata claim kilo poson bangai chema thad de dangne hala an bange claim nang ni hala an le claim lo bolte hasomuni mu next bank sta o ni rasone claim pot phere manone kajjulo dukan ang bia hedelo pola son hala somunit I impression a mind long dukok po di ke phere ta videt po la pen la mu fit kaprek tum handa claim tu deta hala si dukan bange iri ma si ri nang ne koson ma hala dak dukan bi bom lo so teng anutin ta dukan chibi bom moy instead hala somunit pani tum hada ga rong sor pen jeng lok ason he rong sar pen nam hatuma rong sar phan than pen solam bangke ing sai phan bor ivek nangji mate ing sai vek nangji busi ni hin pen apu pon po kali polote mo further lason claim do ota hai inke itum karbi pen we karbis condemn for such act and we don't want such thing to happen in future lason hormu lason event we don't want such incidents in future lason banke nangne lason ke claim banke lake meme lake limit cross delo lason claim nangne next pen lason itum we don't want itum che bhong ingtung de che dan ingtung te sita lason claim bom pulote itum ta sang joy je la pen hala tum halang rop pusita anutin phanang lang rop ni la tum ta lasi la solam ta la tum aning chibi nangji